Siyabingelela emakhaya, nikhuluma noMthandazo Khumalo. Namhlanje sizoxoxa ngeinwele. Dala sagcinana abazalwane. Soxoxa ngeinwele namhlanje. Ukuthi inwele ibaluleke kangakanani empilweni zethu. Yini umsebenzi weinwele? Umuntu lo othandazayo uhlale ebese kufike isikhathi ebese phiwa inwele ezingama dreadlocks. Inwele eziphothwayo. Zifika kanjani le inwele? Zifika ngephupho. Uzombona umuntu onama dreadlocks ewasondeza kuwe noma wena njalo uziphupha usunama dreadlocks. Bowazi-ke lapho ukuthi sekufike isikhathi sokuthi kufanele ukuthi uwayenze ngoba kukhona isithunywa esidinga lenwele. Lenwele ke zifikele ukuthi nazo zizosebenza zingamandla. Uma lo muntu walama dreadlocks ekwembethe uyafana nalomuntu waleli duku, waleli jazi, walezi ntambo lezi onazo nama dreadlocks kusuke sekufikeke leso sikhathi. Manje uma uthandaza akufunekanga ukuthi uhlale ugunde ngoba lezi inwele zingamandla la ekuthandazeni kwakho. Uma sifunda ezwini kuNumber 6 verse 5 sithola ukuthi kunomuntu lo okuthiwa ngumNaziri. Kuthiwa ke lo muntu kungahlali impuco ekhanda lakhe kuze kuphele izinsuku zesithembiso athembisene ngazo noJehova. Uze ngendlela ezibaluleke ngayo lezi inwele. Lize liyasho iBhayibheli ukuthi makangasondeli lapho okunokufa khona. Uma kungeze kwenzeke utholisakala ukuthi kufa umuntu eduze komNaziri engazelele, sekuyodingeka ukuthi ezigunde leinwele. Angithi siyayibona indaba ukuthi inwele zine commitment engakanani. Uma umNaziri lo aba nesithembiso noNkulunkulu ngeinwele, nawe njengoba uthandaza, uma lesithunywa sakho sifikile sakunikeza ukuthi ake uphothe inwele, ake ube nama dreadlocks, kusuke kune commitment lapho yamandla wokuthandaza. Naso sizokwazi ukuthi sikwembathe ma dreadlocks. Sifunda indaba kaSamsoni owalwa namaFilisti, kodwa uJehova wathi makungahlali impuco ekhanda lakhe ngoba inwele zikaSamsoni zibaluleke ngalendlela yokuthi amandla lawa asemzimbeni kuye aphuma einweleni. Kwafika isikhathi bamgunda inwele waphelelwa amandla kepha wayilinda ukuthi zikhule. Buka khona lapho ke ngalesikhathi sezikhulile amandla akhe abe besayabuya kancane kancane. Buka khona lapho ke mthandazi ukuthi le inwele uyiphiwe ulele ukuthi zishintsheke manje inwele zakho zibe ama dreadlocks, zingamandla kuwe la ekuthandazeni kwakho, right? Bese kuba khona ama dreadlocks enziwa umuntu ongeyena umthandazi futhi engawenzelanga ibanga likamoya, ngoba umthandazi ukhona owenza ngebanga likamoya, kodwa khona umuntu njengoba kuyi-hairstyle esijwayele esikhathini esiphila kuso ngalesikhathi samanje. I-hairstyle leyo ayinama terms and condition, ayina inkulumo, ayina lutho. Ama dreadlocks lawo, right, azokwenza wena ukuthi ube muhle. Bese kuba khona ama dreadlocks esiwabona ebantwini abashiwe zingqondo, abagulayo. Kungani ke abantu abagulayo baba nama dreadlocks, abanye kungasiwona kodwa inwele zikhule
zikhula zingcolile. Ngani namadimoni yafuna lapho okunale zinwele zingagezwa, okunale zinwele bonakale ukuthi uhlanya zihlala kahle lapho. Amadimoni ahlala kahle lapho. Khona ama-dreadlocks omuntu ozenzela i-hairstyle ngoba nje ufuna ukuba muhle. Kanti lawo ma-dreadlocks amlandela imimoya. Asivumeni ukuthi kukhona isikhathi lapho ithi mase ifikile imimoya emibi mayifikile, ifikele ukuzomosha impilo yomuntu. Kodwa uma ungazi wasuse, ubona impilo yakhe ibuyela back to normal. Ukuhlukahlukana kwama-dreadlocks lokho. Kunama-dreadlocks owabonayo ukuthi umuntu akaphilanga, nama-dreadlocks kamuntu kamoya. Kunama-dreadlocks omuntu ophilile ekhanda kodwa amlandela imimoya azofirikanya impilo yakhe. Ayasuswa lawo ma-dreadlocks. Wena-ke mthandazi onikiwe lama-dreadlocks awasusi. Uyahlala nawo ama-dreadlocks angamandla akho. Uyahlala nawo. Mhlambe-ke kuyoze kufike isikhathi lapho-ke sekufanele ukuthi uwasuse, uzotshelwa ukuthi uwasuse. Noma masuwabona ukuthi makhulu uzowacelela, kodwa ama-dreadlocks adlala indima enkulu emuntwini othandazayo.